znam da smo se viđali na terenu, nadam se da se nismo previše viđali po bolnici, ja sam inače dječji kirurg, tako da, ali isto tako u kirurškoj službi dežuram u hitnoj službi, tako da smo se možda i viđali tamo. Pa zapravo evo, ja bih danas kratko rekao nešto vezano za ozljede djece sportaša, zašto uvijek razgraničavamo sportaše ako su odrasli ili ako su djece, zato naprosto samo cijeljenje i sam oporavak nije isti kod djece i kod odraslih. Kratko budemo rekli nešto o razlikama, mehanizmima ozljeda, tipovi ozljeda, bude nekakvih videa, bude nekakvih videa, ako ne možete gledati, nemojte, mislim, nema gadnih videa, krvi, operacije i slično, ali čisto nekakvi mehanizmi nastanka ozljede. Tako da, evo, za početak zapravo veliki broj djece u svijetu sudjeluje u sportskim aktivnostima, između 30 i 45 milijuna djece između 6 i 18 godina. Nažalost, užasno je velik i broj zapravo posjeta ozlijeđenih sportaša liječnika, oni čini 770.000, 90.000 djece se godišnje u svijetu hospitalizira, ostane u bolnici ili su pušteni odmah kući. Na sreću, velika većina tih ozljeda je zapravo jednostavno iskrenuće gležnja, natočenja, udarci, nešto u tom smislu, koje onda u principu dijete odmah ide kući i zapravo za manje od tjedan dana je nazad na treningu, a 60% ozljeda događa se tijekom samog treninga. U Hrvatskoj statistika, ne možemo baš biti zadovoljni, takva da do 8. godine čak 88% djece trenira neki oblik sporta, van u školi, tjelesnog i tako dalje, međutim do 15. godine taj postotak padne na svega 17%. I to je nešto zapravo gdje bi svi zajedno mogli pomoći i svi zajedno sudjelovati da se taj postotak poveća. Što se tiče izazova nekih s kojima se ja kao i klubski liječnik susrećem i mnogi drugi kolege, ozljede se prije svega teško prate. Znate da smo rijetko kao liječnici prisustujemo nekakvim treninzima, na utakmicama smo u ovim višim ligama obavezni i onda se često ozljede koje se dogode ne prijave. Ne prijave se ni treneru, kaže se roditelju, roditelj ne kaže treneru i tako dalje, a onda do liječnika zapravo često to i ne dođe. A isto recimo slična stvar u reprezentaciji, znate kad imate okupljanja par puta godišnje, onda često kad dođete na okupljanje reprezentacije, liječnik koji je tad odgovoran za vas u sklopu reprezentacije niti ne zna da li ste bili ozlijeđeni, kad ste bili ozlijeđeni i da li u tom periodu treniranja bilo kakvih ozljeda, tako da je to nešto na čemu svakako se treba poraditi. Ono što obično se dođe informacija na način da trener dođe i kaže igrač se ozlijedio prije 2 tjedna, imao je nekakvu distorziju skrenućeg gležnja, udarac u šaku, pa daj malo to pogledaj. A s druge strane, isto nešto što ja bih rekao na nacionalnom nivou je problem, da nemamo nekakvu standardnu metodu izvještavanja. Ne postoji nekakav obrazac koji se kod ozljede isto ne postoji niti na razini klubova, niti na razini lige, niti na razine reprezentacije. Tako da to su neke informacije koje možda je u ovoj situaciji da apeliram da probamo, pokušamo promijeniti i da se taj segment malo će bolje vodi, obzirom da smo nekako tu svi zajedno govorili. Evo ovako, ovo je slajdo, sada ne vadite mobitele, ovako možda pitanje, podignite ruke, ko je do sad bio ozlijeđen? U bilo kom smislu, malo više. Evo, znači vidite, većina vas je bila u nekom momentu ozlijeđena do sad u svojoj karijeri. Ono što je bitno reći kod djece, znači djeca nisu mali ljudi, često se poistovjećuje prijelom šake ili podlaktice kod djeteta, kod odraslih da je to isto. Nije baš isto, kod djece postoji nešto, odnosno do recimo 16. godine odnosno 14. kod djevojčica do 16. kod dječaka, što se zove modeliranje, a to je da uslijed rasta sama kost, ako nije dobro srasla, se može ispraviti. I kod djece su recimo ozljede puno tolerantnije gledamo na te prijelome nego što to gledamo kod odraslih. Znači, dječaci u principu rastu do nekakve 16. godine, djevojčice do 14. Sad naravno svi su, tu je sve individualno pa plus minus godinu dana, ali to je nekakav prostor u kojem možemo tretirati prijelome kao dječje prijelome, odnosno nakon godina kao odrasle prijelome. Ovo što sam rekao, znači to su nam nekakvi bitni parametri kad dođe
dijete s prijelomom u bolnicu, koliko ima godina, da znamo koliko je preostali segment rasta, koliko je udaljenost od prijeloma od zone rasta, u kom smjeru je kost pukla, da li je pukla prema gore, prema dole i tako dalje. I evo recimo, to je sad primjer, ne znam koliko vidite, znači ovo je prijelom koji nije operiran, koji nije namješten, koji je postao takav kakav je kod djeteta i sad vidite da s vremenom zapravo taj prijelom gotovo potpuno zaraste u normalnu kost bez ikakvog, mi kažemo ambulacije, bez ikakve zakrivljenosti. Znači kod djeteta je to moguće. Kod odrasle osobe nažalost nije. Znači ovakvi prijelomi kod odrasle osobe se moraju operirati jer inače bi krivo srasli i onda se tu pribjegava tim pločicama, raznim osteosintetskim materijalima. E sad, interesantno je da je najčešći mehanizmi ozljede se isto tako razlikuju po dobi. Kod djece mlađe 10 godina najčešće ta ozljeda nastaje kod nekakvih rekreativnih aktivnosti, tijekom prvog tjedna aktivnosti kad krene učiti kroz bicikl, roler, mobil i tako dalje. Dok kod djece starije od 10 godina, obzirom da su i veća težina, visina, ti sudari su dosta ozbiljniji i najčešće se dešavaju ozljede upravo kod organiziranih sportskih aktivnosti. Tipovi ozljede ovise o vrsti sporta, dobi djeteta, pa čak i spolu. Istraživanja pokazuju, naravno, donji ekstremiteti su puno češće zahvaćeni kod nogometa i košarke, gornji ekstremiteti kod tenisa, bejzbola se više radi ramenima, laktovima. Od dobi djeteta, znači, češće ozljede donjih ekstremiteta imaju starija djeca, češće ozljede gornjih ekstremiteta imaju mlađa djeca. Kod djevojčica su češće ozljede koljena i gležnja, a dječaci recimo češće ozljede gornjih ekstremiteta, odnosno rama. Dobro, katastrofalne ozljede su ozljede koje rezultiraju ozbiljnim trajnim nekakvim invaliditetom. Hvala Bogu, iznimno su rijetke, pogotovo u sportu, pogotovo gdje postoji i trenažni proces i liječnička služba. Znači imamo te direktne katastrofalne ozljede koje su nastaju tijekom bavljenja same aktivnosti i to je znači nogomet, hokej na ledu i gdje god je nekakav kontaktni sport. I ovo je indirektno, gdje su rezultati premorenosti i naravno dehidracija ili iznenadna srčana smrt, nešto čega se najviše zapravo u sportu grozimo, obzirom da niti se može jasno predvidjeti, a isto tako djeca kad se zna pomoći. Ovo je čisto pitanje, opet možemo ruke, znači ozljede u djece su češće rezultat, šta mislite, da li nekakvog direktnog udarca ili povrede ili prenaprezanja? Ko je za A? Ko je za B? Okay. Znači, više od polovice djece sportaša zapravo zadobije ozljede upravo uslijed prenaprezanja, 62% ozljeda se zadobije tijekom treninga, a od općenitog ozljeda to su, budemo sad troški malo vrste razne ozljeda koje postoje u sportu. Vjerujem da je većina vas slušala nekakvu biologiju ili kasnije u srednjoj školi isto biologiju, anatomiju, što god. Znači, općenito dijelove mišićno-koštanog sustava su kosti, mišići, tkive, ligamenti i naravno zglobovi. Što se tiče tipova ozljeda, to smo već rekli, imamo te akutne i kronične. Budemo za početak kratko rekli nešto o akutnim ozljedama. Znači, to mogu biti natučenja, istegnuća, iščašenja ili najteže u principu su prijelomi. Znači, to je natučenje, to je kad dobijete udarac recimo u mišić natkoljenice. Javlja se naravno bol, teklina nastaje zato u krvne žilice mišića popucaju ili mišićna vlakna. Pa onda se krv napuni u samom tkivu tog mišića i to uzrokuje tu bol, napetost. Može se kasnije javiti ono što kažemo hematom, poljubičasto po crveni samo mjesto udarca, ali oporavak to u principu, mi kažemo RICE, skraćenica, znači odmor, led, kompresija, podizanje ekstremiteta i eventualno se stavlja taj antiheparinski, odnosno heparinski gel koji ubrzava resorpciju, odnosno micanje tog hematoma iz potkožja. Uganuće je najčešće ligamentarna ozljeda, vjerujem da ste svi ili imali ili znali ko je iskrenuo gležanj. Dešava se da naprosto kod tog iskrenuća gležnja koji vode u jedan neprirodni položaj se istegnu sami ligamenti i to opet bude bolnost na dodir, bolnost na samo mjesto ozljede, bude onako edem i u principu što se tiče liječenja ista je stvar. Hladni oblozi, pošteda par dana,
podizanje ekstremiteta, kompresija i nekakav gel protiv bolova sa mažama. Ovo je recimo jedan primjer iz kliničnog ležnja. Znači, to je to tipično da se gležanj, odnosno ligamenti, sad tu konkretno na gležnju, oni se preforsiraju, vodu naprosto u jedan položaj koji je neprirodan i na taj način naprave ozljedu. Druga stvar je iščašenje, recimo tu je dosta često kod djece iščašenje ivera ili patele, znači to je kad zglobna tijela odu iz svojih položaja, opet nekakav neprirodni položaj. Najčešće u principu kad god da je sumnja, prvo se napravi rentgen, onda se to pokuša namjestiti, najčešće se uspije, nekad se ne uspije pa se treba operativno liječiti. I to je recimo isto primjer jedan, ovo je košarka. I sad naravno prijelom i kao ajmo reći najteža zapravo posljedica, to je prekid bilo kakvog koštanog kontinuiteta, odnosno prekid same kosti. Može biti otvoreni i zatvoreni. Otvoreni prijelomi su hitna stanja koja se odmah u principu operiraju. Zatvoreni prijelomi se mogu ili namjestiti ili operirati ili ukoliko su bez stranaka samo zapustiti. Nastaju kao posljedice direktne traume, recimo udarac je tu u rukom u volanu, mogu nastati i onda pukne točno na mjestu udarca. Mogu biti kao indirektna trauma, znači tu se rukom je bio udarac u ploču, a puklo je na podlaktici gdje je bila, koja zapravo nije direktno udarena u ploču, nego je tu se sila prenijela i pukla je podlaktica. I isto tako može biti kod nekakvih ekstremnih pokreta, recimo tu je kod iskrenuća gležnja, znači rekli smo prvo ono se ligamenti istegnu, onda ide, ako još dalje ide to iskrenuće, onda može puknuti kost. Kod djece su često kosti mekane, ligamenti su dosta čvrsti i kod djece češće pukne kost, odnosno mjesto gdje se hvata ligament za kost se češće odvoji nego što pukne sam ligament, dok je kod odraslih situacija obrnuta. Ovo tu apeliram da se ne šakate, to je recimo primjer isto pokreta gdje je čovjeku se strgao nanogična. Dobro, nema više vidjeti. Što se tiče, znači, rekli smo tipove ozljeda, akutne smo riješili, još samo kratko vezano za kronične, znači ta kronične ozljede ili ozljede uslijed prenaprezanja su ponavljajuće ozljede koje se, znači, kad se stalno ponavlja neki pokret, često se recimo dešava kod trkača, recimo često pukne peta metatarzalna kost, kod veslača zna nekad napuknuti rebro, zato se stalno izlaže jedno te istoj sili, jedno te istom naporu. Danas se često vidimo te ozljede prenaprezanja, zato se zapravo od malena djecu opterećuje iznimno sa treninzima i zapravo je bitno su prevenirati te ozljede. Sad, ne znam da li ste kod vas imao taj Osgood-Schlatter, to je recimo najčešće, znači imamo dijete raste, kosti rastu, mišić ostane, ne prati rast kosti i ostane nešto kraći i onda kako se mišić hvata za potkoljenicu, za ovaj ruber, kost raste, mišić ostane kraći i on naprosto čupa svoje hvatište sa kosti. I to često vidimo recimo kod djece koja se aktivno bave sportom, koja se neadekvatno istežu prije, poslije treninga, koja su naglo izrasla, najčešće su to javljaju kod dečki od 11 i 15 godina i onda se dešava znači da počinju bolovi, dođe često u hitnu, boli me noga, nisam se udario, nisam ništa radio, ne znam zašto me boli. I onda mi slikamo i vidimo ovakvu jednu tipičnu sliku gdje zapravo znači taj mišić koji ne prati rast kosti čupa kost na svom hvatištu. To je još jedan posljedica ne istezanja prije, ne istezanja poslije treninga. Nekad su se takvi nalazi gipsali, nekad se gipsalo, stavljali mobilizaciju i onda dijete par tjedana imala mobilizaciju, onda se to kasnije napustilo, se shvatilo zapravo da nema smisla mobilizirati, sad su smjernice da se kad boli poštedi, da se uzima nešto protiv bolova, da se stavlja hladne obloge gore i da se ne trenira
dok god je to bolno. Često kažemo roditeljima da se to zna ponavljati, ako ne na istoj, zna se ponavljati na drugoj nozi i ono što je potrebno da se dijete isteže i prije i poslije. Slična stvar je zapravo samo na drugom mjestu, to je kod odraslih bi se zvalo skakačko koljeno, znači bolnost ivera, odnosno patele. Isto uslijed zapravo rasta dolazi do bolnosti do gornjeg dijela patele. To se javlja između 10. i 13. godine, bol se pojačava kod trčanja, skakanja, u mirovanju je najčešće dobro. Tu ne trebamo nikakav rentgen, ali u principu isto savjetujemo poštelju, par dana hladne obloge, nešto protiv bolova. Ali opet prevencija je istezanje i znači postepeno opterećivanje nakon smanjenja bola. Severova bolest, to je relativno slično, ali ne na koljenu, nego ovaj puta na peti. Znači opet se tu hvata mišić i njegova tetiva na samu petnu kost. Kako se potkoljenčne kosti izdužuju i rastu, mišić ne prati rast, on je jak jer dijete trenira i onda opet čupa taj dio petne kosti. Tako da to su sve zapravo tipično dječje, nekakve dječje. Tipično za djecu i adolescente mlađe ozljede koje kod odraslih nemamo, kod odraslih niti nema koštanog rasta. Djeca često dođu da šepaju, žale se na bol u peti, slikama, opet se vidi jedna tipična slika. Mislim, ovo je normalna slika, ovo su zone rasta kod djeteta, ali ako imamo ovakvu sliku gdje imamo jasan podatak da dijete boli peta, da ga boli pogotovo nakon treninga, trčanja ili nekakve fizičke aktivnosti, onda znamo da se radi o toj Severovoj bolesti i zapravo grdo zvuči bolest, nije to bolest, nego je to samo jedan simptom, ali isto u principu oporavak, znači hlađenje, pošteda i prevencija je istezanje. Ono što je možda netipično za djecu, nikad se ne očekuje, to je takozvana spondiliza, odnosno to je stres fraktura kralješka. Kako imamo stres frakture na bilo kojem drugoj kosti, kako smo rekli na peta metatarzalna, recimo rebra kod veslača, tako postoje i kod samih kralješaka. Isto se javljaju kod nekakvih ponavljanih pokreta, gimnastika, plesanja, klizanja, veslanja i tako dalje. Javlja se bol u kralježnici, bolnost kod istezanja kralježnice, bolnost stražnje mišićne lože. Sve kad tijelo kompenzira tu bol u kralježnici, tako se širi to, odnosno ne širi se, nego se opterećuju malo više drugi mišići. I to u principu vidimo kao male pukotine na samom kralješku. Nema tu nekakvih trajnih posljedica ili nekakvih trajnih bolova, nego to je dok se opet to ne oporavi kao i kod drugih nekakvih aktivnosti, slična je stvar. Meni su recimo reprezentacije bila dva dečka iz istog kluba koji su oba imala te stres frakture kralježaka u svojoj dobi nekakvih 15-16 godina, ali su kasnije najnormalnije trenirali sa 18-19 kad se to oporavilo. I znači to na principu preporučeno poštedu, fizikalnu terapiju. Ako se ne prepozna ili ako se ne krene liječiti, onda može zapravo doći do progresije ili pogoršanja lokalnog nalaza, kronične bolu leđa ili nekakvih neuroloških simptoma u smislu premenca, prednjim nogama i tako dalje. Ovo je isto pitanje, pa sad ne znam, hoće se neko javiti, kako možemo spriječiti ozljede u sportu. Ima neko ideja? Slobodno, pa to je, pa mogu ja pričati, možete vidjeti. Yes. By implementing some prevention, like maybe practices before training sessions, before games, and also by implementing the after the games and after the practices some rests and types like regeneration. Hvala. Evo, veli gospodin na način da se uvedu u primjeri dobre prakse u prevenciji ozljeda prije treninga, ali i poslije treninga. To
to je točno. Znači, ono što možemo to podijeliti isto tako je, to bi spadalo u ovaj dio individualne pripreme svakog sportaša, ali isto tako veže se dio prevencije uz samu opremu, a dio uz promjenu pravila ili trenažnog procesa. Recimo, bilo je kroz povijest da igrači ragbija inicijalno nisu imali kacige, onda kad se shvatili da svako malo neko završi potresa mozga, da je bilo dobro da se uvedu kacige. Interesantno mi je kod tog ragbija da su 40 godina prije nego su uveli kacige uveli suspenzorije, odnosno zaštitu za međunožje, ali mi je trebalo 40 godina da uvedu zaštitu za glavu. Kontrola trena prije treninga i utakmice isto jako bitna, treba provjeriti bilo kakve rupe, kamenje, nekako, sad između ostalog da se ukopavaju se golovi, nekad to nije bio slučaj, ne, ako se ne varam, pa su onda te stative padale i tako dalje, sad je to ipak dobro posloženo, ali jasno je dokazano da izmjena pregled trena prije samih utakmica ili treninga smanjuje broj zabilježenih ozljeda. Promjene pravila, znači sad smo imali slučaj sa covidom, imali smo slučaj i sa recimo ovim jakim vrućinama, znam da u zadnjih par godina su sad uveli te pauze za vodu, da je moguće da sudac tijekom utakmice u prvi 45 minuta i u drugi 45 minuta ima pravo na stanku za vodu, da ne bi došlo do dehidracije ili do nekakvih ekstremnih ozljeda, odnosno da igračima bude lakše. Što se tiče trenera, tu se uvijek potiče da se prate edukacije i smjernice i isto tako da se disciplinirano isteže prije i poslije treninga. Mislim, tu ja ću apelirati poglavito tu na svakog od vas da cijeli taj dio prevencije i čuvanja sebe morate shvatiti da je vaša odgovornost. Nije odgovornost trenera, nije odgovornost roditelja, to je primarno vaša odgovornost. Tu vi morate na sebe najviše paziti. Tako da s tim i istezanjem i ozljedama, ako nešto nije dobro, uvijek morate nekom reći, jer velim, često se dešava, imao sam reprezentaciju slučajeva, da vidim ozljedu, nije mi ništa i onda za 2 dana zapravo bude puno veći problem nego što je inicijalno bio, da se na vrijeme reklo, ne bi došlo do tog pogoršanja. Isto tako, desilo se na kampu ljetnom isto sa reprezentacijom, da je jedan dečko iz, mislim da je U16 tad bio, isto 2 dana sve je u redu, niš ga ne boli, malo ga boli, pa ga ne boli, uglavnom dok je došlo do, recimo ja sam bio konkretno na kampu, do mene da njega boli trbuh, onda je došao na hitnoj operaciji u upale slijepog crijeva, jer evo 2 dana nije pravovremeno ništa rekao, tako da ponavljam još jedanput, tu je odgovornost za sebe čuvati prvenstveno na glavu. I ono što nekako isto treba s roditeljima, što često razgovaram, često se desi da roditelji imaju puno veće želje da njihovo dijete igra sport nego samo dijete koje bi taj sport trebalo igrati. I onda se tu isto tako dešavaju ozljede. Dijete dođe na sport nezainteresirano, ne isteže se, ne pripremi se, krene se nekakvom sportskom aktivnosti, ne gleda svugdje okolo i onda se desi veliki problem. I to je nešto isto što često sa roditeljima razgovaram, da oni razgovaraju sa svojim djetetom, da li se želi baviti tim sportom, da li želi sudjelovati u tom sportu i naravno tu je na roditeljima da razgovaraju sa trenerima, sa klubom oko samog treninga i trenažnog procesa. Ono što je isto kod nas u Hrvatskoj postoji, a sad da li je to dobro regulirano ili nije, to je pitanje, to su ti obavezni liječnički pregledi i to po zakonu se mora odvijati 2 puta godišnje, ali ne postoji na razini države nikakav pravilnik koji bi propisivao koji je sastav tih liječničkih pregleda. I to je nešto što se čeka, to je pravilnik koji se čeka i koji bi se onda zapravo trebalo regulirati ovisno o dobi koji su segmenti svakog liječničkog pregleda. Ok, znači dobro, piti vode i naravno pratiti svoje granice svojeg djeteta, granice djeteta koji se trenira.
Zaključno je da svi sportovi predstavljaju rizik, potrebno razgovarati s roditeljima prije aktivnog uključenja djeteta u bilo kakvu sportsku aktivnost, treba voditi računa o opravnim uvjetima treniranja, treba zatražiti kvalitetni sportski pregled na početka treniranja i sezone i have fun i play hard. Ništa, evo, hvala našem klubskom rečniku Svetom Palu na prezentaciji. Ima možda nekih pitanja dok je sve tu od strane gostiju, od strane igračica, roditelja možda? Milyen bármilyen sérülés mostani orvosok nagyjából 4-6 hét mondja kereszt, szerintem ez egy nagyon hosszú idő, mikor visszatérnek a játékos a csapatedzéshez, több mint nagy 6 hét, az elmúlt 10 hét, és rengeteg játékos, milyen protokoll például? He's asking about the amount of time which doctors are usually saying for the players to return, because he thinks that there is a lot of players who are missing a lot of training time because of, I mean, of course there are some protocols which you guys are going through, and he's asking why it takes so much time, because usually a lot of doctors are thinking for day-to-day people, but there are athletes. Znači, gospodin je pitao da li postoje jasni protokoli o povratku u igru nakon ozljede, obzirom da se gospodinu čini da liječnici često ne rade razliku između sportaša i običnih i nesportaša, ajmo to tako reći, i da se često onda se predugo odlaže povratak igrača na teren. Na hrvatskom govorim? Pa znači, što se tiče, mislim, ja mogu se složiti u jednoj mjeri da se često ne pazi na činjenicu da je neko profesionalni sportaš. I recimo ja sam isto imao situaciju gdje mi je došao jedan dečko koji je reprezentativac gimnastike u dežurstvo u jednoj kliničkoj bolnici i gdje sam tražio kolegu ortopeda da ga pogleda jer je ovaj imao ozljedu akutnu i onda je kolega rekao može, imam termin za mjesec dana. I to je problem na koji treba ukazivati. Mi smo onda to riješili na drugi način. Dečko je za mjesec dana već bio operiran na putu za oporavak i za 3 mjeseca je već bio dalje u nekakvim natjecanjima, ali protokoli postoje, ali često se bave sportskom medicinom, odnosno klubskom, ajmo to tako nazvati, liječništvom, kolege koji nisu nužno usko specificirani za tu struku. Ez inkább a munkasérülés. Eset az, ami nálunk valaki 6 hét pihen, valaki mondjuk 4 nap. Igen, mert az orvostól függ, mert hogy van az orvosokat. Az ő vélemény milyen a munkában például? So, he's asking about it specifically for the ankle injuries. Depends on the injury. Yeah, it depends on the injury because there are some players who are 4 weeks out and there are players who are 4 days out. So yeah, it depends on the injury and depends on the physician who is seeing the actual player because and the player as well. Because sometimes the players are afraid to go back soon because they are afraid that they might have a re-injury, and it depends on the player also. So I cannot give like answer 5 days or 2 weeks. Ima još pitanja? Dobro, ako nema, još
jedanput puno hvala našem liječniku, pa idemo na kratku pauzu za kavu i počinjemo u 11 sa sljedećim predavanjem.